clear tu te in zavain chibai le bekule tuntum kan video chuanin BSF Border Security Force Ministry of Home Affairs Government of India nuaya Group C non-gazette non-ministerial post ruak sang deal thai omte kan en ho le donani BSF nuaya Group C post ruak zong zathi post somsari le pahni ania non-ministerial non-gazette annini non-ministerial kan hanti chuanin office work entinan clerical works UDC LDC kan tiang chi office a attach ni lo site emo field lama thok chi kha tiang chi ho kha non-ministerial chun nia non-gazette kan ti chuanin gazette officer ni lo entinan department a office a seal mang phalo chin kha tiang ho kha annini BSF nuaya naruak sang te pakhatna chuanin ASI Assistant Sub Inspector Draftsman Grade 3 ania chu post pakhat arwakani UR kanti unreserved category tan khanin post pakhat arwaka ST tan po kan deal thai ani panhina chuanin head constable HC carpenter tan ania post pali arwaka UR tan post pani ST tan post pakhat ania head constable plumber a hianin post pani UR tan post pani arwaka constable bi ka hianin siwarmena post pani UR tan post pakhat UBC tan post pakhat ania constable generator operator a hianin post somni le pali lai arwaka UR tan post pariat ST tan post pakhat arwaka ni tichuanin hemi constable generator operator bi ka hianin ex serviceman kanti ho tan khanin mipa bi ka post pani meichia female tan post pathum arwak bokani parukna chuanin constable generator mechanic ania post somnile pariat arwaka unreserved category UR a hianin post somle pahni arwaka ST tan post pahni arwak bokani tichuanin ex serviceman kanti hotan khanin meichia tan post pali mipa tan post pahni arwak bokani tichuan constable lineman bi ka hianin post somle pakhat arwaka UR tan UR category general kanti thin unreserved category a khanin post parukarwaka ex serviceman tan mipa post pakhat meichatan post pakhat arwak bokani khang te kha BSF nuaya narwak sang dil theite anni hlobi pay scale han en leila ASI assistant sub inspector draftsman grade 3 tan khanin pay level 5 ani donani pay level 5 ania chu apoisa in cheng singni sangkwa zahni atanga singkwa sangni le zathum inkar khan hlo donani HC kanti ho head constable carpenter le HC head constable plumber kanti te khanin pay level 4 an hlo dona chu cheng singni sanga le zanga tanga singriat le sangkhat le za inkar ani donani chu head constable ho hlo kha ani donani ichuanin constable bi kho entinan constable a khanin siwarmen te generator operator te generator mechanics te tin lineman ka tiang chi ho khan oma constable ho zong khanin pay level 3 an hlo donani chu cheng sing ni sangkha ja sari atanga sing ruk sang kwa le za inkar kha an hlo donani thiam na ngai te deal tura thiam na ngai te han enila pakhatna chuanin ASI assistant sub inspector a khanin metric pass ni angaya chuba ka chuanin diploma course in draftsmanship civil from ITI trade course ITI kanti ho kha industrial training institute ania Mizoram apo institute khatiang zirna kha pathum kan neya aizola kan neya lungleya kan neya tin siha kan nei bokani ITI Mizoram bi chianna video kha video masalama kan ti chuak tawa kan tu ni chuanin video description a hian a link kada kan lo check out don nia ti chuanin ASI bi ka khanin du thu sam a chuanin diploma in civil engineer kha du thu sam anni bokani panhina chuanin HC carpenter bi ka khanin metric pass ni angaya tin ITI kanti industrial training institute kami atang khanin carpenter trade course pass angai bokani pathumna chuanin HC head constable plumber a khanin metric pass ni angaya ITI trade plumber bi kemo 3 years experience in plumbing a khanin thiamna nei angai ni palina chuanin constable sewerman dil tur hianin
metric pass angaya tin experience a hianin maintenance of sewerage khatiang tui chepai na lampang sewerage sama khanin experience nei angai bokani pangana constable generator operator b ka hianin metric pass ni angaya tin ITI trade a khanin electrician emo wireman emo diesel ani lopon motor mechanic course kha zo angai bokani constable generator mechanic en leila metric pass ni angaya tin ITI trade certificate a khanin diesel emo motor mechanics khami trade course kha certificate nei angaya ni tin constable lineman dil tur chuanin metric pass ni angaya chubaka chuanin ITI trade certificate in electrical wireman emo lineman emo 3 years experience khatiang lama lineman lama lo nei to ni angai bokani kumbithlia age limit chungchang anila tuna kan han soitak ASI te head constable deal tur chuanin kumsom pariat atanga somni panga inkar ni angai ni kumsom pariat atanga somni panga inkar khanan deal theya STSC kaini tribal tan chuanin kumnga ngai na thiam na oma ti chuanin kumsom pariat atang kumsom thum thleng khanin kan deal thei tina ni chu OBC tan kumthum ex servicemen tan kumthum upper age relaxation om bokani ti chuanin physical standard b ka hianin height kan san lamte kan weight kan rizong te chest mi patan b khanin khatiang ngai zat kha oma advertisement lama khanin chengzokin oma advertisement download link hi video description a hianin kada boka kan lo check out donia ti chuanin medical standard a po hianin eyesight te tin ta tu kan nei le nei lo khatiang chungchang te kha advertisement a khan chiang dawin a inziak bokani selection process han en leila selection process a hianin first phase the second phase om donani first phase a chuanin written exam om dona written exam bi ka hianin ASI draftsman bi ka khan hetiang hi syllabus ania part A part B le part C om dona part A a chuanin general english question somni mark somni tin part B a chuanin general awareness omanga 20 question anianga 20 marks part C a hianin technical subject big antinan draftsman ani maya ASI a chuanin ti chuan 60 question omanga 60 marks apudona ni ti chuanin apumpuya total 100 question omdona 100 marks darkar ni chunga chanzo tur ani dona ni ti chuanin written b ka khanin head constable carpenter te plumber kan ti a khanin chuba ka chuanin constable sewerman te generator operator te generator mechanic lineman kan ti hotan khanin hetiang hi syllabus ania part A part B le part C om lenga part A chuanin general intelligence and reasoning 20 question 20 marks ti chuanin part B general awareness 20 question 20 marks anianga ti chuanin part C hianin technical subject kha om donin technical subject a khanin ITI trade a I kanzir chu how entinan alignment te tin mechanic lampang te khatiang kha kan post dile zir khanin khami technical subject khanin 60 question apunga 60 marks ani donani ti chuanin 100 question 100 marks de 2 hours chunga chanzo tur ani donani technical subject bi ka hianin a question hardan level hi ITI trade certificate exam level kha ani don bokani kha khashia turen donani written qualifying marks omdona written b ka khanin general UR OBC kan ti hotan khanin marks za somli panga tal kha kan mu angai donani qualify tur chuanin tin ST SC tan 40% marks mu angai bokani second phase an en leila second phase exam tur chuanin first phase written exam a khanin kan pass angai donani ti chuanin second phase a hianin documentation te physical standard test PST te PET physical efficiency test chuta chuanin run plan kan ti te jump te long jump high jump kan ti ang chi te khatiang chi test kha om donani advertisement lama khanin chiang dawin oma kan lo endon nia chumi ba ka chuanin second phase a hianin medical exam kan ti ho kha om don bokani kha selection process chu ani donani exam center han en leila Mizoram le North East region big tan hianin exam center chu Guwahati ani donani Guwahati a hianin Assam Guwahati a hianin exam center khawm dona chuta chuanin written test kan ti te PST PET medical test kan ti ho zong kha an conduct vek donani apply dan tur hanen leila online mode atanga apply tur ani dona application form hi
online atangin kan apply don ani BSF official website chu video a hian description kan da a direct apply link kha kan da a kan lo check out mai don nia chuan online atanga form fill up dan video tutorial hi next video a tun video ni lawin next video a hian kan ti chuak dona khatianga online atanga application ti thiam lote kan omani chuanin kan lo ngai changanga kan lo endon nia application fee hi STSC tan free ania man choi ngai lawa chuan last date of online application online submission hi thale December ni somni le pakua sani le somni pakhat ani donani last date of online application form kha December ni somni le pakua thale December ni somni le pakua ani donani